Yes, nongeye kuguha ikaze wowe mukunzi wa Igihe Sport. Wayibonye neza cyane kabisa. Niyo tuba turi kumwe hano muri KPS Kigali Pele Stadium. Naho match igiye kuba ihuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe yitwa Al Ahly Wadi Madani. Ni ekipe mu gihugu cya Sudan. Ni ekipe ikomeye, ni ekipe yavutse mu 1928. Nawe wumve imyaka ishize hashize imyaka 98. Irabura imyaka ibiri gusa kugira ngo yuzuze imyaka 100 ibayeho. Bayita ngo iki? Bayita Al Ahly Wadi Madani. Ni ekipe mu gihugu cya Sudan igenda kuzakinira imikino nyafrika ya CAF Confederations Cup, aho izahuramo n'ikipe yitwa CAF Champions League, izahuramo n'ikipe yitwa Tusker yo mu gihugu cya Kenya. Ni muri CAF Confederations Cup, not CAF Champions League. Bagiye kohura muri ikipe rero ya Rayon Sport, n'umukino ukomeye cyane. Ni ekipe ya Al Ahly imenyereye cyane iki kibuga, kuko navuga yuko imaze hafi ibyumweru bibiri irimo iragenda ihitoreza. Wakumva ngo iyi ekipe ifite coaching staff ite. Hanyuma rero reka duhere ku bagize iyi ekipe bose, ngende bakubwira mbere uko twinjira mu ikipe ya Murera. Ariko mu ikipe ya Murera yitwa Eli Erdinho Mokono Legend yamaze kuba ahasesekana cyane kabisa. Uyu ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane. Uyu munsi tugiye kuba tumureba anyeganyeza izi ncundura. Ese ziraza kuba zijyamo igitego? Dore ni izi ngizi tayari mu kanya gato zaza kuba zisekana cyane kabisa. Iyi ni ekipe rero yitwa CBE, nayo ikamaze kubihagira kabisa. Igiye gukina imikino ya qualification muri zitanga Champions League mu bagore, ariko by'umwihariko binyuze muri Sekafa n'ubundi muri rusange. Hanyuma rero reka duhere kwitwa technical director, akaba yitwa Alio Zubario, akaba ari neza cyane kabisa. Hanyuma yitwa head coach, akaba yitwa Awad Ala. Hanyuma physio trainer yitwa Bakli Anu. Hanyuma goalkeeper coach yitwa Murud Arslim. Hanyuma football manager yitwa Ayman Al Angomi. Hanyuma performance analyst and translator akaba yitwa Magdi Ibrahim Malik. Hanyuma doctor yitwa Ibrahim Shariki, ndetse na Badwe Hamza akari witwa ngo ni equipment manager cyangwa se kit manager. Hanyuma rero tujya kuri 11 bagiye kubanza mu kwanega ikipe ya Al Ahly Wadi Madani igiye gufesinga ekipe yitwa Rayon Sport neza cyane kabisa. 11 mbamba ryamanye mbavu za buri saa imwe n'igice, niyo mpamvu nitwa mpuzamahanga neza cyane kabisa. Hanyuma rero yitwa umunyezamu yitwa Mohamed Kediaba, akaba ari we ugiye kuba ari mwizamu neza cyane kabisa, ambaye nimero 30. Nimero 18 yitwa Asana Giba. Hanyuma nimero 15 yitwa Ismail Gamzin. Nimero 22 yitwa Dia Erdin Mgobo. Hanyuma nimero 2 yitwa Rami Kortigila. Hanyuma nimero 6 yitwa Emmanuel Kojo. Hanyuma nimero 29 yitwa Yan Maka na cyane kabisa abahare. Hanyuma nimero 10 Maestro Hatari, akaba yitwa Alexi Asho. Hanyuma nimero 9 yitwa Mwani Eri Tahe Bakaki, akaba nimero 9. Hanyuma kandi Mohamed Hashim Al Taka, team captain yitwa nde? Yitwa Mohamed Hashim Al Taka, akaba ari mwenyekikwebo cyangwa se muzigo wa team. Hanyuma Ibrahim Kamara akaba ari we nawe yambaye nimero 21 neza cyane kabisa. Abasimbura harimo witwa Abdallah Adam n'umunyezamu Wadi Abdi Ali Musim, Ewad Salim Aksini, Abdeyman Ismail, Abo Bika Garba, Wagbi Awadi, Abdul Katir Mohamed Hassan, Ahmed Jamar, Nzali Abdul Wakili, Kared Singa, ndetse na Abdi Arazil Konda. Niko bakina iyi match neza cyane kabisa. Ku ruhande rw'ikipe ya Murera rero neza cyane kabisa, isaro ry'Inyanza ku ikipe y'umutoza Pep Guardiola cyangwa se Haringingo Francis Christian Mbaya.
agiye kuba kina umukino wa kangahe dore ku mukino wa mbere ekipe ya Rayon Sports kiri umukino wa gishuti nka hagati nka ekipe A ndetse na ekipe B ariko nago tubara tujye kuri umukino wa mbere ekipe ya Rayon Sports ikaba yatsinze ikipe yitwa Jamus ibitego 4-3 umukino wa kabiri Rayon Sports yatsinze ikipe yitwa Gor Mahia ibitego 2-0 hanyuma umukino ubanza muri Sekafa Kagame Cup Rayon Sports ikaba yatsinze ikipe yitwa KVZ ibitego 2 Rayon Sports ikurikiza ikipe yitwa Tusker itsinda igitego 1-0 ikurikizaho Al Hilal Omdurman itsinda igitego 1-0 kimwe cya kabiri Rayon Sports yatsinze ikipe yitwa Jamus ibitego 3-1 final Rayon Sports iza gutsinda ikipe yitwa Gor Mahia ibitego 2-1 Rayon Sports kandi yakinye none umukino wa gicuti nawe ujye unyibutsa Rayon Sports umukino wa gicuti yakurikijeho n'uyihera abantu bagende banyibutsa kamera operator Emmanuel ntabwo usibye match ejo bundi heruka Rayon Sports itsinda ibitego Rayon Sports itsinda ibitego 3-0 ikipe yitwa Mathare United yo muri Kenya ariko se nta yindi match abanzizamo imbere Rayon Sports yabaratsinzera ntabwo nime nagenda byibuka munda cyane kabisa ariko ubwo nimbirimo maza kwa mugenda muyibuka ni hagati ya match ya 9 Rayon Sports igiye kuba match ya 8 Rayon Sports cyangwa se ya 9 Rayon Sports igiye kubikina gicuti igiye kubikina muri pre-season hanyuma rero uyu munsi mugiye kubona umukinyi witwa Erdinho Mukono n'umukinyi ushobora gukina role eshatu iya mbere ashobora gukina nka defensive midfielder nka nimero 6 ashobora gukina nka box to box nimero 8 box to box akina gute box to box nukuvuga ngo nta mukinnyi ushobora gukina ku gice cy'ikibuga cye akavana umupira mu gice cy'ikibuga cye akawujyana mu gice cy'ikibuga cya equipe adverse cyangwa se equipe bahanganye wanda wamuroganye mu kibuga mo kabiri kabisa abagenda gushya gusa abagenda nka Sweet Glass abameze neza cyane kabisa hanyuma cyangwa se ukamwita ngo ni central midfielder hanyuma kandi ashobora gukina nka attacking midfielder cyangwa se playmaker nimero 10 hatari yitwa Erdinho Mukono kuva mu ikipe yitwa Fountain Gate imaze gukina imikino 2 mu gihugu cya Tanzania muri championnat aho ifite amanota agera kuri 3 muri championnat yo mu gihugu cya Tanzania hanyuma kandi uyu munsi mu gihe ko nyamone ekipe ya mbere igaruka ari ikina mwongere mbona umunyezamu twa Junior Ndande cyangwa se Junior Ndande Junior hanyuma ko yakora bakinyama nk'abanshimi Imana Emmanuel Kabange Ganijuru nawe na cyane kabisa nyuma kugira kanoka ariko n'umukino amaze kugenda uzamuka mu cyane kabisa amaze kugira maturité yo kurwo rwo hejuru hanyuma kaje kubona abakinyi barimo nka Abdel Matumu na Wakonda ukabona abakinyi barimo nka ba Charles Chaplao ukabona abakinyi barimo nka ba Nshuti Didier hagati ba Muder Akbar bamwita Ibrahim Jingale ubushize rero mu bafana Issa Jigwiba Tony Kitoga is back 100% yamaze kubagarukamo nka attacking midfielder arahabaye neza cyane mbere yuko nkomeza kuri barutayizamu reka nkubwire ko Prime Insurance igufasha gushinganisha imitungo yawe yaba inzu imodoka n'indi mitungo yose ufite kugira ngo itazabasha ko yahura nibiza ukahita ugira igihombo utigitekereza mu buzima bwawe rero shinganisha imitungo yawe hamwe na Prime Insurance ukanda akanyenyeri 1 urwego ubundi ubashe ko bagenda umera neza cyane hanyuma rero batazamu barabaye neza cyane kabisa yitwa Ndikuman Asman Garden uwitwa Maestro uracyamwibuka rutazamu mpuzamahanga yitwa nde Junior Kameni abahabaye neza cyane kabisa ngira ngo rero ni ibyo ngibyo neza cyane reka tuze kuba tugaruka mu kanya gato cyane yitwa Camera Operator International hatari akaba yitwa Emi nanjye nitwa Munyano Eric Karikeza Imana ibahane umugisha reka dukomereze ku kibuga iki kibuga kigiye kuba gifata ibitego muri tonde uyu munsi naje nambaye umweru gusa hava ku nkweto haba rase haba socks haba ipantaro haba umupira nanjye ndani ndi umweru ubu ngubu sawa nzamure sawa